ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. истифодаи оқилонаву сарфакоронаи нерӯи барқ кафили таъминоти аҳолӣ. масъулиятшиносии шаҳрвандон дар самти сарфаи нерӯи барқ муҳим аст. дар ҳолати аз ҳад зиёд масраф намудани нерӯи барқ имконияти низоми энергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таъминоти нерӯи барқ маҳдуд мегардад. тадбирандешӣ ҷиҳати таъмини ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар роҳ дар рӯзҳои барфрезӣ масъулини нигоҳдории роҳҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат чораҳои заруриро амалӣ месозанд. душанберо ба шаҳри сабз табдил медиҳем. вусъати ниҳолшинонӣ дар пойтахт. бо мақсади пешгирӣ аз офатҳои табиӣ дар ноҳияи Спитамин тадбирҳои тоза кардани каналу селроҳа ба роҳ монда шуд. соҳил мустаҳкамкунӣ кардан ин пеш аз ҳама пешгирии ҳолатҳои фавқулодда дар замони осоишта. шарҳи пурраи хабарҳо. сард омадани тирамоҳу зимистони имсола ба кам шудани маҷрои дарёҳо ва сатҳи обанборҳо боис гардид ки тадриҷан ин раванд ба истеҳсоли нерӯи барқ бетаъсир нахоҳад буд. аз ин рӯ шаҳрвандони мамлакат бояд дар истифодаи оқилонаву сарфакоронаи нерӯи барқ масъулиятшиносӣ эҳсос карда ба исрофкорӣ роҳ надиҳанд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар. бо назардошти он ки дар мамлакат нерӯи барқ аз об истеҳсол карда мешавад, бо барқ таъмин намудани аҳолӣ ва соҳаҳои иқтисодӣ бевосита ва танҳо аз захираҳои об вобастагӣ дорад. ба андешаи мутахассисони соҳаи энергетика сард омадани фасли тирамоҳу зимистон боис шуд ки моҳҳои охир оби руду дарёҳо нисбат ба солҳои гузашта ба маротиб кам гардида, ин раванд ба коҳиш ёфтани истеҳсоли нерӯи барқ боис мешавад. дар фасли зимистон бинобар сабаби сардӣ аз зиёди боду ҳаво ва вобаста аз ин зиёд шудани истифодабарии энергияи барқ аз ҷониби сокинони мамлакат аз ҳисоби тамоми самти соҳаи рушди воқеии иқтисодиёт, ҳамчунин кам гардидани резиши оби дарёҳо дар соли ҷорӣ дар қиёс ба солҳои қаблӣ боиси он гардид ки истеҳсоли нерӯи барқ дар ҷумҳурии Тоҷикистон назар ба соли гузашта коҳиш ёбад. бинобар ин бо мақсади таъмин намудани тамоми соҳаҳои иқтисодиёти иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон бо нерӯи барқи доимӣ ва боэътимод тамоми истифодабарандагони нерӯи барқро зарур аст ки дар самти истифодабарии нерӯи барқ сарфакорона нерӯи барқро истифода баранд ва ба масрафи аз ҳад зиёди нерӯи барқ роҳ надиҳанд, чунки дар ҳолати аз ҳад зиёд масраф намудани нерӯи барқ имконияти низоми энергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таъминоти нерӯи барқ маҳдуд мегардад. аз рӯи пешгӯиҳои обу ҳавошиносон зимистони солҳои 2020-2021 нисбат ба соли гузашта сарду тӯлонӣ хоҳад буд. мувофиқи пешгӯиҳое ки барои моҳҳои январ феврали соли 2021 пешгӯӣ шудааст, ҳарорати ҳаво нисбатан сардтар пешгӯӣ карда мешавад аз 1 то 3 дараҷа ва шабонарӯзи охир дар натиҷаи боридани боришоти барф ва ҳавои сард ҳарорати ҳаво дар тамоми ҳудуди ҷумҳурӣ пасттар шуд ва дар шаҳри Душанбе то -10 дараҷа ҳаво паст ба қайд гирифта шуд ва дар кӯҳҳо баландкӯҳҳо ҳарорат нисбатан хунуктар ба қайд гирифта шуд ва ҳама ин таъсири худро ба захираҳои обии ҷумҳурӣ мерасонад. тибқи мушоҳидаву арзёбии мутахассисон ҳаҷми захираҳои обиву энергетикӣ аз захираи барқ дар ҳавзаи ташаккулёбии оби дарёҳои кишвар вобаста мебошад. истеҳсоли нерӯи барқ дар ҷумҳурии мо асосан ба нерӯҳои обии барқӣ, яъне аз маҷрои об аз будани об вобастагӣ дорад ва чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст дар фаслҳои замистон маҷрои об ки кам мешавад, албатта сатҳи об дар обонбор ҳам кам мешавад. дар самти таъмини нерӯи барқ ба таври шабанарӯзӣ ба ташкилоту корхонаҳо ба ҳоли ин кори аст бисёр ҳам мушкил дар ин фасли сармо. бидуни қувваи барқ тасаввур кардан дар ҳаёт дар рӯзгор ин ғайриимкон аст. барои ҳамин ҳар як шаҳрванд барои он ки дар хонадонаш шабонарӯзӣ ҳам хеле қувваи барқ бошад, бояд ки сарфаҷӯи онро якм дараҷа ба роҳ монад. барои таъмини саросарии мамлакат бо нерӯи барқ зарурат пеш омадааст ҳар киловатт-соати он сарфакорона ва мақсаднок истифода гардида аз шаҳрвандон тақозо мешавад то дар ин самт бо инсофона ва бо масъулияти баланд муносибат намуда ба исрофкорӣ роҳ надиҳанд. мардум аз фарҳанги боғановати миллӣ бояд истифода карда ин чизро донанд ки агар ҳар кас ба хараҷу мараҷ роҳ диҳад аҳвол чӣ мешад. мо медонем ки Тоҷикистон мамлакати бисёр сероб аст.
ولی در همین لحظه در همین مثلا مورد آب دریاها هنوز به آن درجه که مثلا کفایت کننده است نیست. بنابراین چی باید کرد؟ پیش از همه مردم باید از فرهنگ باغنوات ملی کار بگیرند و کارگیری مخصوصا همین استفاده برق را یکی از مسئله های اولین درجه روزگار خود باید دانند. چون که اگر هر کس با خواهش دل خود برق را استفاده برد اون وقت نمی شود و همه به برق میماند. انا اگر همین مردم دانسته از روی بسیار مثلا نمو قنوات فرهنگی به برق مناسبت کنند، مثلا به خرج و مرج راه ندهند. در صورت استفاده عاقلانه و صرفه‌کارانه و مقصدناک نیروی برق در هر یک عائله، تشکیلات و مؤسسه ها و کارخانه و کارگاه های استحصالی صرف نظر از شکل مالکیت امکان فراهم می‌گردد که فصل زمستان را به مشکلی و تامین به محدودیت با نیروی برق گذرانیم. روز گذشته در بعضی ناحیه‌های ولایت ختلون برفریزی به قید گرفته شد. متخصصان اداره راهسازی شهر بختر در ساعت‌های اول ریزش برف کار را آغاز نموده، کوچه و خیابان‌های مرکزی ولایت را تازه و حرکت منتظم واسطه‌های نقلیات را تامین نمودند. گزارش همکارانمان از شهر بختر. طبق اطلاع پیشکی مرکز آب و هواشناسی شبانه روز گذشته در ناحیه‌های ولایت ختلون نیز بریدن برف تر به قید گرفته شد. کارمندان اداره راهسازی در شهر بختر از لحظه‌های نخستین بریدن برف امکانات تکنیکی و صحابی را استفاده برده زود کوچه و خیابان‌های مرکز ولایت ختلون را از برف تازه می‌کردند. مؤسسه دولتی استفاده برای راه‌های شهر بختر برای برطرف کردن برف در راه‌ها 6 تکنیکی راهداری خدمت رسانی نمود. طوری معلوم شد متخصصان اداره راهسازی در شهر بختر به دوره امسال زمستان گذرانی آمادگی جدی دارند و در هر فرصتی باریدن برف انبوه و سردی‌های فصل دی می‌توانند که حرکت منتظم واسطه‌های نقلیات را تامین کنند. در این ردیف کارمندان راهسازی شبکه‌های برق، بخش کمونالی، حفظ محیط زیست و دیگر نهاد مربوطه را ضرور است که جدی‌تر به ادامه موسم سرما آمادگی بگیرند و در هر گونه وضع هوا روند کار و استحصالات را جریان ببخشند. نهادهای راهداری در شهر استرافشان تدبیرهای ضروری را عملی می‌سازند تا در حالتهای برفریزی شدید هم حرکت واسطه‌های نقلیات در راه‌ها تامین باشد. عاقبت‌های برفریزی روزهای 26 و 27 دکبر را نیز مسئولین سری وقت برطرف کرده حرکت واسطه‌های نقلیات را تامین نمودند. گزارش مضبوط بابازاده از شهر استرافشان. شهر استرافشان از موضع‌های نزدیکی جمهوری تاجیکستان محسوب یافته زمستان سرد و سیر رطوبت می‌شود. از همین خاطر نهادهای راهداری و راهسازی شهر با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و وزارت‌های داخلدار طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره آمادگی تشکیلات‌های اقتصادی اجتماعی مملکت به معرکه تیرماه زمستان سال‌های 2020-2021 جهت دست جمعانه و در راهی بلند گذراندن موسم زمستان آمادگی کامل دیدند. در کارخانه فرید دولتی خواجگی منزلی کمونالی شهر برای سربلندانه پس سر نمودن فصل زمستان و در حالت خوبی تکنیکی نگاه داشتن 16 کیلومتر راههای اهمیت محلی داشته مرکز شهر، میدان و گلگشت‌های جای داشته و خیابان‌های به نام اسماعیل سامانی، استقلالیت، وحدت و آل سامان به اندازه 120 تن مواد ضد لغزش، 12 تن نمک تکنیکی و به قدر ضروری سوزشواری انگیز ذخیره نموده 78 نفر کارگران را با سرلباس گرم و فرق کننده تامین گرداندند. پس از روزهای 26 و 27 دکبر باریدن برف بلند، همه کارگران کارخانه فرید دولتی خواجگی منزلی کمونالی از سحری بر وقت امروز به راه‌ها برآمده جهت حرکت بی‌خطری نقلیات گوناگون تنوع و پاشیدن مواد ضد لغزش، تشکیل فعالیت بی‌خطری پیاده‌گردان، تازه‌کنی راه‌های پیاده‌گر و از برف تازه نمودن نهال‌های میوه‌دهنده و سایه‌افکن و آرایشی دو کنار راه‌های کلان نقلیاتگر پرداختند و با این وسیله توفیل مهنت صافدلانه حلال کارمندان کارخانه فرید دولتی خواجگی منزلی کمونالی شهر سری وقت حرکت آزادانه بی‌خطر نقلیات و ساکنان شهری استرافشان تامین گردانده شد. در این روند اهل مهنت مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد شهر نیز از مواد جهت زمستانگذرانی سال‌های 2020-2021 ذخیره کردهشان فراوان استفاده برده توسط تکنیک‌های راهداری از تامین خصوصیت برآورده راه‌های اهمیت بین‌المللی جمهوری و محلی داشته را از سحری بر وقت روز 27 دکبر به تازه‌کنی شروع نمودند. مورد به تاکید است که جهت پس سرنمایی زمستان سال‌های 2020-2021
راهسازان با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان 750 تن مواد ضد لغزش و 35 تن نمک تکنیکی را برای در فصل زمستان در حالت خوبی تکنیکی نگاه داشتن 21 کیلومتر راههای اهمیت بین المللی، 22 کیلومتر راههای اهمیت جمهوری و 220 کیلومتر راههای اهمیت محلی داشته آماده کرده در کنار راههای دشوارگذر و گردش خوفناک داشته استراوشن کلیل‌آباد، استراوشن جرقرغان قونچی، گلیسور قلعه بلند جوکندر و استراوشن بادامزار نمک تکنیکی و مواد ضد لغزش ذخیره کرده امروز از آنها به طور فراوان استفاده نمودند. گذشته از این از سحری تا بیگاه با قوه کارگران مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد شهر استراوشن جهت حفظ محیط زیست و از شکستن و فناشوی نگاه داشتن نهال و درختان دو کنار راه اهمیت بین المللی داشته استراوشن خوجند شاخه های درختان از برف وزنی آزاد کرده شدند. идомаи ахбор. Шаҳри Душанбе пойтахти мамлакатро дар 4 фасли сол дарахтони гуногуни сояафкану ороишӣ сабзу хуррам нигоҳ доштааст. Барои ба шаҳри сабз табдил додани пойтахт дар доираи тадбирҳои назаррасисозандагӣ корҳои сабзу хуррамгардонӣ роҳандозӣ карда шуда, дар боғу гулгашт ва хиёбонҳо дарахтони зиёди сояафкану ороишӣ шинонида мешавад. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус таҳия гардидааст. پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه از جانب سازمان‌های بین‌المللی محیط زیست چون شهر سبز و خرم و از جهت اکولوژی تازه عالم پذیرفته شده است. در واقع دوام سالهای صاحب استقلالی پایتخت مملکت با شنانیدن درختان سایه‌افکن و آرایشی که بیشتر آنها از خارج کشور وارد کرده شده‌اند به شهر سبز تبدیل یافته باغ و کوچه‌های پایتخت نظرربا گردیدند. پایتخت مملکت شهر دوشنبه را به شهر سبز تبدیل می‌دهیم. تحت چنین عنوان ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان تصمیم گرفت که در نزد خوابگاه رقم 6 بیش از 100 بخ نهال درختان سایه افکن و میوه دهنده شنانند. آموزگاران و دانشجویان درختان سایه افکن و آرایشی و میوه دهنده را در موضعی که چند سال بیکار خوابیده بود طبق توصیه عالمان ساحه شنانیدند. با اقدام و تشبث به واسطه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی آملی با شهر سبز تبدیل دادن پایتخت کشور ما مرکز تاجیکان جهان اقدام گرفته شده است و از این نقطه نظر ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان نیز تصمیم گرفت که این اقدام آبادکاران را پشتیبانی کند و در نزد بناهای خوابگاه‌های دانشجویان بنای مرکزی دانشگاه ملی و دیگر بناهایی که به واسطه زیر ساختار دانشگاه ملی هستند با شناندن درختان همیشه سبز، درختان آرایشی و درختان میوه دهنده از قبیل سیب، نو، گیلاس اقدام کند. طبق اطلاع این موضع بیکار خوابیده در آینده با شنانیدن درختان سایه افکن و میوه دهنده به مکان سبز و خرم تبدیل داده می شود. تا امروز در گرد و اطراف بینای خوابگاه‌های دانشگاه و دیگر بیناهای تعلیمی درختان زیادی سایه افکن و آرایشی و میوه دهنده شنانیده شدند که حالا نشأ و نمای خوب دارند. وسعت بخشیدن تدبیرهای نهالشنانی برای نظرربا گرداندن اطراف بیناها و بهتر نمودن فضای اکولوژی زمینه می‌گذارند. عالمان ساحه معین کردند که هرچی بیشتر شنانیدن درختان سایه افکن آرایشی و همیشه سبز از جهت اکولوژی به محیط اطراف منفعت زیاد دارد. محض تازگی محیط اطراف از سرسبزی طبیعت وابستگی دارد. ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان تصمیم گرفته است که در آینده نیز جهت اهلانه سهم گذاشتن در کارهای آبادانی و به شهر سبز تبدیل دادن پایتخت مملکت شهر دوشنبه اقدام‌های سبزکاری را ادامه داده در کارهای آبادانی و نهالشنانی سهم خود را می‌گذارند. نوریدین قربان، مهروز جمعه، برای برنامه اخبار. аз тарафи раёсати ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти суғ дар ноҳияи спитамин барои муҳофизати заминҳои кишту манзилҳои истиқоматӣ аз хатари офатҳои табиӣ тадбирҳои тоза кардани каналу селроҳа ба роҳ монда шудааст. иҷрои корҳо тавассути техника ва иқдомҳои дастаҷамонаи аҳолӣ анҷом дода мешавад. гузориши маҳмуд аҳмадзода ва дилшоди юсуфӣ. در حدود ناحیه سپیتامین 13 منطقه خطرناک از جهت آفت طبیعی آسیب‌پذیر موجودند که بنا به اطلاع مسئولان بخش ریاست حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی ولایت سوغ در ناحیه سپیتامین هنگام بارشات زیاد باران به کشتار و منطقه‌های اهالینشین ضرر می‌رسانند.
ва коре ки баҳри пешгирӣ аз ин хатари офати табиӣ анҷом дода мешавад тоза кардани соҳу наҳрҳо ва каналҳо аз лойқаю алафҳои худрӯй мустаҳкамнамоии соҳил мебошад. серроҳаи муҳофизатӣ дар ҷамоати деҳотӣ ба номи Турсун Улҷабоев масоҳати 1500 метр дарозӣ дорад ки ҳам хонаҳои аҳолӣ ва заминҳои кишти хоҷагии деҳқонии Нурободро аз хатари сел эмин нигоҳ медорад. давоми ҳафтаи гузашта бо пешбинӣ аз боришоти барфу борон бо ҷалби техника ва ҳашари дастаҷамъмонии аҳолӣ бо мусоидати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия бахши riёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти Суғ дар ноҳияи Спитамин саҳмгузории хоҷагии деҳқонии Нуробод тоза кардани канали муҳофизатӣ ба роҳ монда шуд. соҳил мустаҳкамкунӣ кардан ин пеш аз ҳама пешгирии ҳолатҳои фавқулода дар замони осоишта ки барои дар оянда муҳофизат аз хатари селҳо мебошад. дар ноҳия 13 адад серроҳаҳои махсусан хафнок вуҷуд дорад ки мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар оянда боз ҳамин соҳил мустаҳкамкуниро бисёртар намуда пешгирии офатҳои табииро ба мардуми ноҳияи Спитамин таъмин намоем. соҳиҳои андарсҳои ширинсҳои оқсу ва эсфанасҳои дар ноҳияи Спитамин давраҳои боронгарии фасли баҳор бо баландшавии сатҳи об ва омадани сел баланд шудани сатҳи хоку лой эҳтимолияти хатари офати табииро зиёд мегардонанд ки дар ин минтақаҳо низ ҳар сол вобаста ба имконият корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ аз 2 то 5 километр анҷом дода мешавад. корҳои тозагии канали муҳофизатӣ аз хатари сел дар ҷамоати деҳотӣ ба номи Турсун Улҷабоев ки рӯзҳои мусоиди обу ҳаво анҷом дода шуд дар ин рӯзҳои боришоти барфу борони 3 шабонарӯзи охир нишон дод ки иҷрои чунин корҳо дар вақту муҳлат барои пешгирӣ аз зарар мусоидат менамояд. маҳмуд аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, ноҳияи Спитамин барои барномаи ахбор. мавзӯи дигар дар доираи омодагӣ ба чемпионати Осиё ки соли оянда баргузор мешавад дастаҳои футболи мунтахаби наврасони то 16 сола ва ҷавонони то 19 солаи Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе бо ҳамсолонашон аз Эрон бозиҳои рафиқона доир намуданд. бинандаҳои азизу гиромӣ, шуморо бо дигар хабару гузоришҳо дар нашрҳои минбаъдаи барномаи иттилоотии ахбор ошно месозем. саломат бошед.